Hello everyone. Welcome to my another video. First day Jesu Christ moram salam chanai dia se moi hop kura se sadikan amni kan so phal thaki bu koina. Yes. Aji moi video ekta logina aya se aro aji la video do moi thakala jaka edu pustila view dikhai dibo. Aro aji kali do fruit ola la khala season ekta ase do bakande bi shi phal olaina ase. Do amni kan bi dikhai dibo. Phal bai shigole do amni kan video skip na kurigina sai dibide. Aro kono babra moila video sai kina subscribe na kurigina thaki shigole do subscribe kuri di shigole moi bi shi khushi bawade. I'm Mohan here. ikilode sai kina enjoy kuru. Ko nishina first day view dikhai dibo. Pustila view do inega sade. Ekdam bhala se achido din bi aro salak bi man mare se. Wow! Inega sade. Kono ba brother edu pustido chanina thakio pare. Aro kono ba do na chanina bi thakio pare. Ina sade. Hello viewers. Moila khor parba saile chagado inega dikhi ase phalwa dikho na pare. Aro isobra blessing gura bishi phal fruits ulaina asde moi paradak amne khange bi dikhai dibo. First day dikhawo tena edu ase edu tangor wala orange ase mokhala kutabra do songlang bi koi guys amne khala kutabra bi kina koi dibide. Aya isobra do kima bi blessing disho sabi amne kan khawole mon ta kan do moi osorde ahibide. Bishi ulaina asde sabi aro ekdam osorde mati osorde edu ekta asde yade himan osorde ekta ase aro yade marja ase ekdam bhalwa olaishe this year do sabi himan bhalwa thurushe sabi himan ba aya aro yade orange asde edu do himan bhalbrai himan bishi durina asde aro o dade baba ya asde edu baba ya ase himan bishi ulaina ase aro edu do kutu pata ke olala edu ase gas se olala yauklik koi makhala kutabra do bishi ulaina asde sabi man asorde aro edu do mukhan do Bengali inega hi goi edu himan bishi durina ase sabi himan bishi ulaishide aya yate bi ase yate bi ase aro yate papaya eman osorde na eman osorde durina asde bishi ulaishe eman bhal edu do banana ase eman bishi yate ekta aro yate ekta kas tinda de eman bhal ba olaina asde aro yate edu bishi mitha ase edu khaile na edu la pani khaile do bishi mitha ase aro yate do nakadal ola ule flowery ule ase aji kali do flowery eman bishi olaina asde guys amni khange edu dikhai asde yate bra ingredient ase to palpa side khan bishi kushi bai ase. Thank you so much and see you next video. Bye bye.